جناب دانوچه رادیو دنگ گلدم با شیر و 11 جوتمه 2025 شمی لبرکسل ساعت 11 آمده 12 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریور آپویه. اندام هیئت ایمرالی پروین بولدان ده برنامه gündem a medya haberde Pirsen Rojnemevan Erdal Erbersivandın. Pervin Buldan behsa hevditina siye cotmehe ya rebe rapora kir u got morali wî pir baş û bilind bû, bihêvî bû û bi xwe bawer bû. Di dawiya civîna li Îmraliyê de me xwest girtiyên din jî bibînin. Birêz Öcalan jî got beşdariya wan wê baş bibe. Dure rayedarên girtîgehê ev jî anîn rewşa wan jî baş bû. Di rewşa şert û mercên Birêz Öcalan de guhertinek tune bû. Muhataban da zanin ku wê şert û merc bên guhertin. Lê halê hazir guhertineke şêmber tune bû. Gotegotên ku pêvajo sekiniye ne rastin, her çendî giran bimeşe, derengmayîn hebe jî dikarin bêjin pêvajo dewam dike. Pêvajo bi hevildanên aktoran qonax bi qonax dimeşe, lê dereng tê meşandin. Hewcehî bi guhertina şert û mercên xebatê yên Birêz Öcalan heye da ku rasterast daxilî pêvajoyê bibe. Ev jî bi tevgerîna azata Birêz Öcalan pêkane. Pervin Buldan da zanin ku rêbera Pogotiye pêvajo di rewşeke krîtîk de ye. Birêz Öcalan destîşan kir ku pêvajo di rewşeke krîtîk de ye û divê gavên girîng beramberî hev werin avêtin. Hişyarî da ku heke gavên pêwîst neyên avêtin wê dijberên pêvajoyê bihêz bibin. Gelek caran hişyariyên bi vî rengî dabûn. De got heke gav neyên avêtin wê mekaniqa darbeyê bikeve dewrê. Bi nêrîna min divê her du alî jî ji bo ewlehiya pêvajoyê bi lez gavên pêwîst bavêjin. Pervin Buldan behsa xebatên Komisyona Parlamentoyê jî kir û diyar kir ku piştî bidawîbûna guhdarîkirinan tê payîn ji Komisyonê komîteyek ji 5 kesan pêk tê wê biçe girava Îmraliyê. Komisyon hefteya pêş wê jin û cîwanan guhdarî bike. Dûre jî Wezareta Hundirîn û Serokê Mîtê İbrahîm Xalind careke din bên guhdarî kirin. İbrahîm Xalind wê di derbarê xonaxa nû de pêşkeşiyekê li komisyonê bike, guhdariyê bike. Piştî van jî em li bendê ne ku heyetek ji komisyonê biçe li Îmraliyê û Birêz Öcalan re hevdîtinê bike. Di vî warî de bendewariyeke Birêz Öcalan jî heye. Di hevdîtinên dawî de jî li ser vê mijarê nirxandinê xwe hebûn. Got xebatên komisyonê ji nêz ve dişopînim û binirx dibînim. Bi qîmet û girîngin. Lê di hevdîtina dawî de wa got. Dem bi lez derbas dibe û ji ber vê yekê divê komisyon di zûtirîn demê de were Îmraliyê. Bi vê hevdîtinê ev daxwaz dike ku leza pêvajoya aştî û çareseriyê were zêdekirin, ango ev diyar dike ku komisyon dê bi çûna xwe ya giravê bi rastî jî beşdarî lezdanîna vê pêvajoyê bibe. Pervin Buldan diyar kir ku rêbera Po di esasê xwe de dixwaze heyeta komisyonê re nîqaş û guftûgeheke taybet bike û wiha dewam kir. Birêz Öcalan dixwaze nîqaşeke taybet bi heyeta komisyonê re bike. Diyar kir ku ew ê di çarçoveyeke demokratîk de nêrînên xwe bi wan re parve bike. Öcalan dixwaze sedemên derketina PKK û pêvajoya piştî derketina PKK û fesîhkirin û vekirina pêşiya siyaseta demokratîk de ji komisyonê re ragihîne. Ev hem dixwaze guh bide komisyonê û hem jî nêrînên xwe parve bike. Wî xwesteka xwe ya ji bo beşdarbûna bi perspektîfeke xurt di pêvajoyê de aniye ziman. Ev hevdîtin wê ji bo guhertinên kanûnî jî sûdwer bibe. Pêşî li xonaxeke entegrasyona demokratîk veke. Ev hevdîtin wê ji bo guhertinên kanûnî jî sûdwer bibe. Pêşî li xonaxa entegrasyona demokratîk veke. Li herêma Krasandroya Rusyayê salvegera komploya nehê cotmehê hat şermezar kirin. Daxuyanî ji hêla endamê Komîteya Rêveberiya Herêma Krasandroyê Xwedêda Ehmet ve hat xwendin. Ehmet li ser navê gelê Herêma Krasandor silav ji rêbera poreşand û komploya navneteweyî bi tundî şermezar kir û wiha got. Ev komplo ji aliyê Rêveberiya Amerîka, İngiliz û İsraîlê ve hate plankirin û hat bicîhanîn. Ev komplo heta roja îro jî dewam dike. Êrişa li ser Rojavayê Kurdistanê beşek ji vê komployê. Îro gelê Rojava ne tenê ne. Em Kurdên li Rusya bi dil û can bi gelê xwe re ne.
ام جی پیواژویا که ریبرا پو دای دست بکرن باورن و اوه پیواژو انجامن باشتر خواهوله داخیانی به درشمین بشی سروکاپو بداوی بو. لباجار آنتورپن بلژیکای جبو شرمزرار کرنا کمپلویا نهجوتمه داخیانی هاتاین. جوان انترناسیونالیست و کمک کردستانی لمیدان اوپرا لناوندا باجار کومبون. گرسه ونین ریبرا پورا کرن و به درشمیان بانگ آزادیا ریبرا پو کرن. بشتروان گوت ام ده پیواژویا پیکانینا آشتی و جواکا دموکراتیک دنه. اف یک با آزادیا فیزیکی یا ریبرا پو دیگه جای انجام خواه. ام چالاکفانین بلژیکی کمپلویا نهجوتمه شرمزار دکن و بانگ آزادیا ریبرا پو دکن. آشتیا به ریبر آپوره دکاره پرسکره که لروجلات آناوین جی چاره سر بکه. ام بانگل اوروپایش دکن که جوه پیواژویا گرینگ ره بدنگ نمینه. پشتی آخافتنان چالاکی به درشمین بجی سروکاپو بداوی بو. کوماوی به داخیانی که شهید مهاجوت مه به بیرانی داخیانی کوماوی اوها بردوام دکه ده مهاجوت مه ده مها زاروکین هجا ین کو سمبولا تکوشون فداکاری برخودان و آزادیه ده شخص گربت علی ارسوز و آرین میرکان ده همو شهیدین مهاجوت مه به منتاری و هسکرین ببیرتینن هلوست وان آقهرمانی تکوشین وان آجبوشیان که آزاد و وکف و ده بیر و دل گلمه ده جیان بکه کوماوی دیار کرد که خودی در کتنا لمیراتهای شهیدان مزین کرنا تکوشین وان و جبو آزادی برپرسیاری یا هر کسیه. سازی مالبات شهیدان هری داوی سرساقی جبو همو مالبات شهیدان و گل رخواست و گد ام به وسیله مهاجوتمه همو قهرمان خواه به منتاری ببیرتینن بجنا خواه لبر بیرانی ناوان دتوینن. هزین اولکاریا هندرین هزین حکومت دمکی بن پیکرن خود دومینن هزین اولکاریا هندرین این هله به داخیانیا تکلداری به پیکرن حکومت و گوهز لدردورا تاخا شیخ مسعود دا هزین اولکاریا هندرین داخیانیا خود اف آگاهی پاروکرن ده بن پیکرنک نو و زانبون آ پیمان نیمزکریین به آرمانجا کم کرنا راگشیه ده هزین اولکاریا هندرین این هله به براو بریوارا ایرو بن پیکرنه که نویا پیمانه آگر بستیدید تثبیت کرن. اف کریار لدج استقرار و اولیه هرم گفن اشکرنه و هولا تهدید کرنه یا به آرمانجا کشاندن هرم برگشی که لشکری یا نوویه که گفل جیانا سیویلان دخواه. وان هزان نقطه که لشکری یا نو لگنده لهندر گورستانا ارمنان آب سر هرما جان بات آل در دورا بش روجلات تاخا شیخ مسعود ویه افگاوه که تهدید کرنه بن پیکرنا حکومت جین گشتی پیروزه و راگشیه که خطرنکه که هولین آرام کرنه آستنگ دکه ام هزین اولکاریا هندرین این هله به برپرسیاریا وان بن پیکرنان دوباره هل دگرن سر حکومت دمکی و دیار دکن که ام پابندی براوانیا سیویلان و پاراسن اولهی و آرامینه ام بانگل آلین گارانتور دکن که به برپرسیاری خورابن و سینوره که جوان بن پیکرنان را دینن. اسرائیل باشور لبنان بمب باران کرد. لگوری مدیا عربی و سبه ارتش اسرائیل باشور لبنان به دشواری بمب باران کرد. هات گوتن که در انجام ایرشه ده کسک مریه و 5 کسندن جی بریندار بونه. هات یار کرن که در ایرشه ده هن وسایت هاتن اهتف کرتن و هنک شوان به تمامی